Agaba w'imyaka 40 okuruga ha Munaro mu district ya Rubanda niwari kuteekateekwa okuba niweyitire Eucharistic Sunday wabiri ry'omushomesa okuruga Nyakarembe mu district ya Kisoro. Abandi abari kuteekateekwa okuba nibo yakwatanise nabo okukora ekihagaro eki harimu Ezra Mande ow'emyaka 38, Thomas Arineitwe orikumanywa nka Butonizi ow'emyaka 40, Gerard Bajenyi ow'emyaka 35, Enoka Mugabi ow'emyaka 35, Junior Asasra ow'emyaka 18, boona bari abaturage abegomborra ya Bukimbiri. Mu bandi abari kuteekateekwamu harimu abakongo babiri okuruga omu kicweka ekirikumanywa nka Rutsuru, kandi aba barimu James Niyonzima ow'emyaka 17 hamwe n'ondiijo owamanywa nka Pasco. Agaba okurabira omuroya we Felix Bakanyemonera yashaba beiru ari kugira ngu amagara ge timarungi narwara endwara ya kokoro oteriho no kugira ngu ine abaana 6 abashemeire kureberera. Nobu Felix yashabira omuntu we beiru omutunganizi wa gavumenti Julie Najungu yashaba ku kooti eyongezayo omushango ogu abo kugira ngu mukama we Grace Ntege Nabagala yabatariho. Muri ngono gumwe abanyabuzare b'omugenzi bebemberwe na Lisensiyo Bigira Omuhangi bashaba kooti obutahereza muntu ogu bail bari kugira ngu kubaramurekure ndeija kuteganisa okucondoza. Muramuzi wa kooti enkuru omuri Kabare Justice Samuel Emoko yayongezayo obukurura omushango ogu okukyebera 29 ebyokwezi oku. Even carrying my witnesses or responsibilities I am carrying across. And I request if the judge can listen to us, may wait for this case file to be committed in High Court first, because investigations are still going on, and the suspect is likely to interfere with the investigation in a case is released, even threatening the witnesses, even can go ahead and murder other witnesses, especially whom we know that they are key witnesses in this case file. Bibikiri aho abanyabuzare bagaba urukugambaho kuba niweyitire umushomesa ogu nabagira ngo omushango ogumuteirweho nugureto kugira ngo bosire beine obutekerezana ahita karimo mu kicweke ekingo konka omushango tuwe yagukozire kureba ihungu bamwe ngo nebikona yareba umundijo omuntu yina mano shomire kandi oramenya nejyo kushoma yaba aribo bayenda ngo basibe bagume bamwe bembeza baribo basiba icyo cyaturu kushaba government na Museveni kugira ngo batuyambe bibintu bije babicondoza bwo kubo we tumucyaro abo barukwata bamasimo bakabagamba ngo nibo bine simu zo mugenzi barukuzire Achiro 2017 ebyokwezi kwa kabiri omwaka ogu shaha nkamwenda z'ekiro abantu abatari kumanywa baketa Sunday bo bari kumugira ngu abahereza obuyambi bwanyima yo kuba babere nibagira ngu bakaba beine omurwire wabeina yetenga obuyambi nabwanyuma yo kushora bagamba kuba bamwitsire bakatwara n'esimu ye. Nabwanyuma y'ebyo polisi negamba kuba yacondoreze ikakwata esimu ekyareteire Agaba hamwe n'abandi okukwatwa.